ufite ibindi bintu uhetse. Pay attention, guys. Pay attention. Values always account. Les valeurs toujours comptent. Mugira ubwenge. Yesu yabwiye abigisha ngo mugira ubwenge nk'inzoka. Ibihe turimo nizo kugira ubwenge, sagesse, wisdom. Bibiliya yavuze ngo ubwenge bumeze nk'icyo yoraga umwana wiwe. Ngo ubwenge n'ubwugamo bw'ubugingo kubufite, donc igifite agaciro n'ubugingo ariko umwana zibuguhereza bufite aho buzugama. Mugira ubwenge kugira ngo ubugingo bwanyu buzabone ubwugamo. Imana ibeze umugisha mwinshi. Neza korosha umuzigo. Turuzi na mikrofone iroroshe ariko yo boyintereka ku rutugu mpagaze nabi yondemerera paske ni muri position ariko isanze ndi muri position nziza tiyombabaza paske ntiyondusha kuko mpagaze neza nabyiteguye mpagaze neza ndashikana. Ubundi umuntu akubwira ijambo rya gito bigasanga uhagaze nabi bizari kuremerera kubera ko ryasanzwe uhagaze nabi. Umuntu akubwiye ngo urimbwa uhagaze gutya wotongana ngo bakwisimbuka ariko sanzwe uhagaze gutya ukareba nta murizo ufite wovuga ngo ayo nayawe nziko ndi umuntu umunyabyinshi wo kwa nabi. Donc guhagarara neza position ni ikintu kiza kigaragaza umuntu muri period. Wo guheza umuriyona ugasanga uhagaze nabi rero ejo twasanga aho kawe. Akatubana bishijirira. Kuba mze uwo guheza umuriyoni w'idolari ugasanga uhagaze nabi ejo mu gitondo ukabifaranga hano kuko bawuguhaye uhagaze nabi. Tumukaza mugira ngo ubushobozi nibwo buze bushobora abantu nibo baza bashobora ubushobozi. Ijambo ntimwagyumvishije. Tukazusenga Imana ngo izoguhereza ubushobozi uzozibira ngo uzompe imbaraga zo gushobora ubushobozi. Ko burumva umpa imbaraga zo gushobora ubushobozi. Nimba ifaranga ziva kwa musaza wawe umugabo nta kumenya aho ziciye. Musaza wanje nuzoza niba muri Australia. Kamwe nguva ngubwira muri nazo muze ubitonde untiza zivi wanyu. None mushakana zari mwari mushakanya giye wanyu cyangwa wari ugiye wabo. Ari umugabo umwe simuvuga kamana yaje Imana izo dufashe tuzotahe kuko ino hambu y'abantu agaciro. Umugabo ngo yakubise umugore urushi ariko umugabo naramugaye ngo yakubise umugore urushi ako umugore zabindi ntaravuga ngo hari umugore umwe yasanze umwana w'inkoko watumbagiye muhana awushiraho igishambagara ngo aratumbura atazinyiraho umwana uragenda ngo abe ninga amavuga ngo ndashima mu kanisa washire mu kanisa amavuga ati ibintu naraye nkoze nijoro kagara mu ijuru Imana ikambika Dorcas umudari imbere yanje ijuru rizocikamo. Uwo mugabo nawe yarashimishije umugore amukubita urushi ngo amukubita urushi umugabo akubita umugore urushi umugore ngo aramubwira atazi kuri kubita singira ngo umunsi dushingirwa baravuze ngo mbaye urubavu rwawe none kuri honda uko wowe uwogira ubwenge buke we yo kwikubita umugabo ati se gutati singira ngo ndurugingo rwawe ngo umugabo wenda kumusubiza ngo aramubwira ngo we was by accident ngo yari accident ariko sinanamenye ko nikubise. Donc ikintu mugomba guhoshesha abantu n'ubwenge mu kibazo. Ubundi iyo harwana intambara uzumenye ubwoko bw'intambara urwana n'intwaro urwanisha. Intambara yoroshe izigwanwa n'intwaro zoroshe. Intambara ikomeye ikarwana n'intwaro zikomeye. Iyo ufashe intambara yoroshe ukayikubitisha intwaro zikomeye n'ukwangiriza amasasu. Umugabo nakubwira ijambo wabona ryoheraho bigatuma umukubita uzambara ikirato ubusotse use nk'umubisaho gatoya uzogaruka ase shari baruga he yibagiwe kuko ari wagusohoye agututse kubera iki habayeho wisdom sagesse ubwenge utwubakire mwebwe nimuza mugira ubwo kuvuga ngo dufite ibibazo by'amago dufite n'abana b'afaruguru
nimba ruguru twapfusha abagabo 15 dusubira dukura abandi 15 mu mazu hano ari abafakaye n'aba batafakaye bategekegwa n'abandi kuko umugabo wasohotse mu rugo ntabagitegekeye wapfushije n'uwiwe kumuna imva baketo ubu nyine mwo dutamuka twangine mukadufungisha twese mwozamuka kirungo mwe nyine muratasha haraho mwoja habe na kera ngo ntabarozi b'abagore turi umukwiro timwogenda mwenyine inshingano z'abantu ndangize rero jambo inshingano zitatu tugomba kwakira twese abantu muri Kenya zitatu gusa mbasigira nimara nicarira abapapa abapasteri abasore abafite ama YouTube abafite amakorari abafite icyo bayoboye buri muntu wese mucabereye responsable mucubereye leader mu murimo wawe ukora uri umuyobozi wawe dore inshingano za mbere ugomba kumenya nizingize za mbere ni kumenya makuru mabi n'ameza ufite icyo wayakoraho cyiza ni kumenya makuru mabi n'ameza ariko ufite icyo icyiza ugiye kuyakoraho so kumenya makuru meza n'amabi udafite icyo yamaraho ubundi le valeur ya information ni ukugira icyo yamaza umuntu nakubwira ngo mbwira makuru zo mbwira wese ugiye kuyamazika nusanga itegeko yamaza ndigifite avantage positive uyamwime pasika makuru azasohoka agiye gukora ikintu kizima kandi amakuru si byabaye esara kono abanyamakuru bari hano baraba bagapara amakuru si byabaye kurundi baragwanya kurundi baratewa sa amakuru yo ni update amakuru nukutubwira ko bazotera ejo bataratera none ari amakuru nukuvuga ibitaraba ni bitanabuka vuga impamvu bitabaye c'est ça l'information ari ukubwira abantu ngo hari cyabaye that is the update so amakuru yo kumenya iciza no kumenya ikibi ukagira cyo bita ngo ni contribution yo kugira apana kuza kumenya amakuru ngo ya nimba amakuru yajara yo kwangiriza ngo nawe uhubure ko turumvikana baze hari umugabo ugwanye n'umugore ahepfo ayo sa amakuru ariko ikiza no kugenda nta wundi urabimenya ukaboreba ko hari wabahuza bitaramenyekana ese turumvikanye ba kutubwira ko hari umugabo warwanye utageze iwabo ngo bahuza ayo sa amakuru kurasebanya ariko tubwira ngo nagezeyo nagerageze byanze nawe gendayo bitarasohoka mu gije hanze bandi tavuze ni bara bandi iyo cha kuruzitira gasanga rwarakundutse agasaba umupanga gasitira akamwe mupeza kumupanga harahandi mbonye bukenana hepfo akazitira umurima bamuhana atambuka agenda turizabaye grand frère turizabaye mataka ndeza zitiro zabandi yageza cyo kumuhana mataka yuso ku mataka yuru akazitira umuzo akabati yabona gukirembo irembo iherezo cyamo agacamuhana gatira agasiga ziti akagenda kandi atabaje ngo se urazitira n'ugwande ubundi est responsable muri solution cyo bita resolution de conflit solution mu gutanga isubizo uzutanga isubizo ntumenye icyo uwo gikoreye tugenda gati ukavuga usoma ndakemuye ibindi ariko izoka kuciriritse nuko uzukemura ikibazo ugakenera ngo nabandi bamenye ko kemuye ndetse unakurikirana nebe ko cyakemutse kohereje faranga $50 zihaha umuceri n'ifu kamuteka nito zihaha uko nuko utamenyera gukemura ibibazo iyo wamenyera gukemura ibibazo uzutanga ukigendera siko muza mumenya makuru meza n'amabi ariko mufite cyo mugiye kwakoza dutira ciza icyakabiri basigira cyakabiri mbasigira gikomeye nk'abanyamurenge tugomba kumenya twahuye n'intambara nukuba hano mu mubiri tugakora ariko ibitekerezo byacu bikabimuhira niyo mpamvu Nehemiya yagezeje ku nzira avuye ibwami akabaza amakuru yimuhira timukaza mutegereza ngo abantu bafite za YouTube bababwira amakuru nawe ufite uburenganzira bwo kuyabaza utarinze kuyategera kuri YouTube ko muranyuma mubwejo hari utavuga mu minembwe wowe wabuze umugore umwe muzaza muvugana hariya ngo kubwira uko havyutse iyo umuntu akundi wabo iyo umuntu ahataha azagira karaktere z'umuntu wawe utaha ariko iyo umuntu ahahabuka azagira karaktere z'umuntu wawe uhabuka timukaza mugira karaktere z'abantu babahabuka kandi mwamutaha
mwese muba responsable b'ikibazo cy'ubwoko. Abacyamani bakubwira ngo zana umusanzu wo gutabara ruguru, wumve ko ari responsibility zawe atari zabo. Wumve ko ufite umukingi ufasha urakura ibibazo byobo. Umunsi utarumva ko kuri umunyamurenge wo kwivumbura tukabura uko tugira uri gito. Uzumenya ngo nimba wo kwivumbura no kwivumbura ubunyine hari byopfa ibura umugabo. Kubera izo mpamvu rero sinivumburira ibi ngibi kuko nije nyirabyo. Mama tukaza ucumbira umugabo gatatu kane gatanu taramubaza ko yishyuye ifaranga z'umusanzu. Urumva uzumubaza tukugiye kurya watanze ifaranga z'umusanzu. Kurya hari jambo nigeze kurivuga ndibasobanurire neza. Mutazaryumva uko narivuze nabi mubyumve ndibasobanurire neza. Iyo waraye mu muhana w'abandi ubu umugenzi tuzu tugwiba ni tuwoje kaziba ngo mbagare mu nabaza abashize bikaziba tubura umugabo kurya ikaziba cyane gwa mu rugabana nta mushi nubwo yabazi gutipura gute wo ryajya woza mu muhana ngo muhamagare mu rubanza rw'inka. Hari umushi wotanga inama yaho bazosura yaraje guhinga. Umushaka bavuga ngo umwaka muzerekeza irungurungu yaraje guhinga. Bibaho mze umuntu wese aza umugabi wabo uko ndi muri abagabino. Ndarisubira hano timuri abagabo. Hari inama za kino gihugu mwari mwajamwe. Muri abagabo batotanga igitekerezo. Ngaho ni babatumire muri gwitanga rero. Timuri abagabino. Kandi namwe wanyu mwari abagabo bogendeshwa inama siko muze ariko hano muzamuzigendeshwa. Niko mama tabandi bagore muze mubona mungana mu nama za presidence hano barabarusha ubwenge nibo bagore bino naho mwebwe ino muri abagore muri abagenzi babagenda. Agaciro kacu ni igihugu, ubwiza bwacu ni igihugu. None nimba utaba ku musanzu w'abagabo uzabitaba gute mu bandi bagabo? Nitugera mu kibazo ubundi twebwe muri Amerika twaragabuye abagore barabanastazi bashinzwe kumenya ibikoni byose bigaburira abaturage b'Iminembwe. Sarangaze kujya hari natwe abagabo dushinzwe kumenya ngo ese abagwayi barwaye baravugwa gute. Ko muranyumva twaragabuye ibintu. Umugabo ari hano muri Kenya ntazi igihe umutsanzu utangika, ntazi byabaye ubunyire mu Karingi, ntazi byarabaye ntazi ikiyagije, ariko namara bamusanga afite liste y'amako yose arayaza turataha. Hano hari abagabo bazaje muri baby shower hano. Muri baby shower yahindiye kuja guserebura umwana utaravuka bari hano. Kamusanga yahirira liste ugaragaza ashaka kurera du jour tuzambara kingi kinabadaha nawe nyine ugasanga yishobetse mu badaha barari hano. Iyo ni imirimo yanyu mwebwe si baba mama umugabo azaje muri baby shower. Abandi bagabo ko bararaswa amaboko nawe ngo wagiye kurya ngo baby shower. Hari umugore ku runundu ejo bundi apana kera bagiye kubasura bari abagabo ku runundu arahari ngiye yapfuye cyanoza mbigwa n'umuntu ahamagara mu chef wari hari aramubwira ati muze ati wakoze inama ngino kubwira ati kubabona bari abagabo bose bahana tawugira kuma ko mu nzu nijo akaje ariko katugize muri umuhana uko uwo mugore kadukamiye ko murakumva ati none iyo twagize ikibazo cy'umwanzi nzambura ukuntu nomenyesha none muzoshakira ku radio nzambabwira ibyabaye wone umugore ko murumva bakecho te abagabo bose mwabona baryamye nabi nije gusujyanye neza ikizokoreka ko bapfuye ntuzi ujyamuza abandi uko baraye uzura rutonganya umugabo ngo ngiye gushika kuri state. Intambara ikaba ku runundu yo gutegwa n'amabomba na drone nawe ugateza indi muzi ngo wagiye kuri state. Bese yakaba intambara zibiri zidasa iya madrone ni ya state hano kurumva izo ntambara abandi ko barashaka apfunda abana indagita murasa nawe wajuje umugabo kurasinzira gute kutashiza kuri state. Intambara ziciriritse intambara ziciriritse
mugomba kuva mu tuntu dutoya mukaja mu bibazo. Abagabo bagafata inshingano z'abagabo, abagore mukaja mu nshingano, namwe mugafata rese. Ntacyo twokora mutokora. Sirzo umugabo nabi kinani, ube umugabo umwegeranye. Siko mukecho umuntu wawe nabi kinani umwegeranye, ubumba bumba n'ubundi gipfu cyakera bagaza kibumba bumba. Abashemani bavuga umusanzo wo kugaburira imfubyi n'abapfakazi amezane udatanga, nibarangiza niyinga pastor bakwihoreza utanga haleluya. Koma ni gute umuntu yotanga haleluya afite imituku 7 y'umuhana, bona ngo kwiranuka mu banyamuri bakarindukira Imana. Kuragenda wihanagura sante irisubuya gusa nuku abandi banyamuri ko barafaniza arahari, warangiza ninga hano kuko turaja mu ijuru. Hey kwani mwone ngera mu ijuru, mweze mu ijuru waza fa kunyereka Eliya ngo muramutse. Eliya yori yatanze uko abandi baba mwoza mwereka Eliya ngo muramutse Eliya. Wowe umugabo wo kuramutse Eliya wagazugera handi imboga zagize ibibazo bakaga abantu bakarya, none nawe uri mukugeraho bagaze abantu ibibazo bikaba. We have to grow maturely. Tugomba gukora mu bitekerezo. Hano turi hagomba kuturera, tukahamenyera ubwenge, tukahamenyera kuba responsable, kuba banyiri ibibazo. Nitwe banyiri ibibazo nta bandi banyiri ibibazo. Cyanyuma ndangiza rero niki giti. Mwoka zaramwe abantu bo muri Kenya. Abagabo ni mu abagabo, abagore mu abagore, abana mu abana. Abana nimureke kwinjira mu nshingano z'abagabo. Abagabo mwe kwinjira mu nshingano z'abagore. Bagore mwe kwinjira mu nshingano z'abagabo. Nairobi tutukimenya abagabo n'abagore. Bara tuvaze mwabaye nk'abantu b'Ikorinto. Mwabaye nk'abantu b'Ikorinto. Kandi niba bacaha ikizogomba ko mwata responsibility bari mu kubacaha ngo badututse. Tibabatutse kurya baba erega hari umwana hano muri Kenya usanze urugagaza icyaka mutuka. Hari umwana usanze bakamburishana akabatuka. Uretse ko batuka bazababwira amafuti yayo. Kujya nta muntu bavuga batabonye amafuti yiwe. Jamais. No. Bazabakuvuga bafite ikintu bahereyeho. Mugomba kugira attitude zero faces kuburyo nta muntu ukuvogera. Society yafushije ubwenge na responsibility na duties, icyo bita irresponsibility inshingano. Umuntu wese abona amakosa kandi umuntu wese akumva ko yakemura. Siko muze. None pasteri azagira na conflict n'umukristo. Umugore kugushingiye kane ni gutaza korgana n'umukobwa uzayirimo. Mwahuriye kuba kwese. Mwapfiki nawe. Urupande. Make-up ni kimwe mwahuriye nawe. Donc les oiseaux de même nid volent ensemble. Urwego rugomba burya ntanya mujongo izigurukana n'ikizu. Aigle ikizu yo kigeze muri uraga iri nta yindi nyoni kiza kibonaho. Iyo kibonye indi nyoni kiza kivuga hano hantu cyagenda parce que cyabonye indi nyoni idasanzwe. Mugomba kugira ubwenge butuma muri no Nairobi uzozuja muri zone yawe icyo bita comfortable zone de confortable. Undi muntu atogusangamo muzamugira ikibanza uhagararamwo abandi bantu bose bazi bakina hangara ko batavogera ikibanza cyawe. Niyo principe. Tuba abanyamurenge ariko ntituvogerane muri responsibility. Jamais. Ntabwo ari byiza. Ntabwo bibaho. Ikibazo cy'itorero ni gikemura abapasteri. Siko pastor? Ikibazo cy'itorero ni gikemura abapasteri. Nta mpamvu z'uko abapasteri abakristo bakorogana ngo abayumbe bazivangemo. Ntabwo abayumbe baje mu kanisa ngo gusorova ibibazo by'ikanisa. Baje gusengera kanisa. Abayumbe muza musenga nimugera ahantu ibibazo bikemuke rutone. Paulo yagaze aje Tarisi yagera ku Puru bakavuga amakuru ateje Paulo azorara hano abadayimoni bakagira gute bagahunga. Mwebwe muza mugwana nayo mwagaze hano. Muza musenge nijoro niposho hano. Nihinga muheza abandi amahoro. Niposho mweyura ibintu bive hano byose bigenda. Nihinga mwicare nk'abantu bataraye hano. Ibibazo by'ingo. Societe urugo. Abakristo beza ni urugo rwiza. Iyo dufite abagore babi, dufite ikarita rimwe. Iyo dufite abagore babi, kugira abayobozi b'igihugu babi. Iyo dufite abagore babi, tugira icyerekezo kibi. Donc responsabilité z'abana bacu beza. Ni abagore bacu beza abantu.
kuko abana bacu bazafata edikasiyo y'abagabo bazafata ubwenge bw'abagore. Nimwe muzoduhesha abanyamurenge imunenge hejo abanyamurenge bezo beza bazakomoka mu bagore beza banone. Izo ndabibasezeranje ntabwo abagabo bazatanga uburezi mu bana babo. Abagore nimwe muzoza n'impinduka ku banyamurenge bejo. Ko muranyumva? Nimwe muzi kurera abana. Ntabwo mubizi mwebwe. Bagazaje kubaza umukobwa. Bagiye kubaza umukobwa ushaka. Bagazabaza ku isateye. Bagazabaza ngo se nyina ateye ate. Siko bigenda kubaza umugeni bagazabaza ngo se nyina uriya mwana ateye ate. Nukubera iki? Nuko education z'abana zikomoka kuri mwebwe. Tuzogira abanyamurenge beza kubera ko dufite abagore beza. Ntabwo abana beza bacu tubakomora mu bagabo, tubakomora mu maboko yanyu mwebwe nimwe muza murera abana. Education de base, uburezi bw'ibanze butangwa namwe abavyeyi b'abamama. Itorero ryiza rikazagira abakristo beza bakomoka ku bavyeyi beza. Tukazagira abasore beza bakomoka ku bavyeyi beza. Tukazagira abayobozi beza bakomoka ku bagore beza. Abagabo tugira icyo bita vision, iyerekwa ryejo ry'ubwoko riri muri mwebwe, mutekerereza ubwoko, bwicare mutekerereza ubwoko. Abapastori tuzoja mu ijuru tuvuye mu isi, ntabwo tuzaja mu ijuru, ntabwo tuzoguma mu isi tutaravuye mu ijuru. Twavuye mu ijuru tuje mu isi, tuzongera dusubire mu ijuru. Bivuga ngo mugomba kwigisha abantu kuba abantu beza bo mu isi, kugira ngo muzabone icyo muhurukana mu ijuru. Twemere tube abakristo ariko kandi bagendera kuri valere z'ubunyamurenge. Umuntu umugabo w'imyaka 50 azari ibenyi kwibarabara. Ibenyi yaritonyaga amavuta. Ngo inzara yo kaba yarateye ndiho kwikingana kazubase. Ngo turi mu mujyi bwana. Turi mu mujyi aho batamirira ibenyi mwibarabara. Umuneke n'igisheke. Ugahura n'umuntu w'umugabo amaranzi karagenda mwibarabara n'igisheke karagenda ryo. Umunyamurenge. Bavandimwe turi mu gihe tutisanzemo. Turi mu gihe aho mbere umwana yatinyaga umubyeyi, none tugeze mu gihe cy'ababyeyi batinya abana. Turi mu gihe cyaho abantu batinyaga abashumba, none tugisigaye tugeze naho abashumba badutinya. Turi mu gihe cyaho umukobwa yahukanaga bakamusubirisha yinka, none tugeze cyo mu gihe cyaho dutumaho ngo arananiwe tukaje kumwikoreza imizigo agataha. Turi mu gihe cyaho ko mwanyu baketo turi mu gihe cyaho imfuzi zaryaga bashoboye, none turi bugezaho abantu bavyibushwa n'ivyimfuzi. Turi mu gihe cyaho abantu bakundaga umurimo wabo, none dusigaye tugeze mu gihe cyaho umurimo usigaye warabuza abantu. Turi mu gihe cyaho abanyabwenge babwiraga abaswa bagomba kwerekera, ubu turi mu gihe cyaho abaswa bahawe intebe, abanyabwenge bariceka bategereje icyerekezo cyo kubaswa. Ibi bihe rero tugezemo tugomba kubigiramwo umahitamo, choice. Tukava mu bintu bigezweho. Tukava mu bintu bigezweho tukaja mu bidukwiriye. Tituri ubwoko bwo gukina, ndibabwire. Tituri ubwoko bwo kuba nk'abandi bose. Ubyumve, nabwiye abantu muri Amerika, na hano ndabibabwiye, je répète, bisubiyemo, maintes fois, bisubiyemo. Abandi bose, andi moko yose abashinwa, Bangladesh, biriya bihugu za Komoro, n'ibindi bihugu byose muri Europe, bari qualified, bemerewe, bafite criteria zibemerera kwifungisha ntibabyara abana, kubera kuko bafite taux de natalité nyinshi kurusha taux de mortalité. Twebwe nous sommes des minorités, dufite taux de mortalité itangana taux de natalité, tituri qualified kumwe kinini. Twebwe abafa bararuta bavuka. Nimugenda kuri WhatsApp murasanga uyu munsi hari abanyamurenge Buganda n'ahandi bapfuye ni mu buri 10. Hari uwo muzi wabyaye none hano. Nukuvuga ngo abavuka bacu ni bakeya, abafa ni benshi. Kubwizo mpamvu rero ntabwo tweneje ibyangombwa bitwemerera kwifungisha. Ko muranyumva? Mubishije? Ntabwo turi qualified
ntabwo twemerewe kwifungisha kubera ko abantu bemererwa kwifungisha iyo bafite abavuka benshi kurusha abapfa benshi. Donc twebwe abapfa bararuta abavuka. Kubw'izo mpamvu rero tugomba kuja kuri standard yaho abazoza bavuka bazoza benshi kurusha abapfuye. Izi ni impango twakiriye ziri ngurera bushoboye wowe urishoboye ubwawe. Tumwarezwe n'amasuka mwese hano tumwakuze. Titwarezwe n'igikondorero titwakuze. Titwarezwe n'imipanga titwakuze. Titwarezwe n'imbara titwakuze. Uko ufite babiri wanze kongera wa gatatu uko ni wowe ubareze cyangwa n'Imana ibafite. Ejo nari mu Rwanda. Timukaza mubona ibi ikije cyose mu kigiri cyane. Abantu nibambara amakoti akonje kubera ko atuye muri sino nawe ukarigura kubera ko uri muzuba TF uri muswa. Umuntu yaguze ikoti rya busoka kuko atuye mu gihugu cy'imbeho nawe uragiye kurambara isengeri mu mbeho uri mubiki. Abanyamitambo bageze bakara mu mazi ashushe. Abanyabibunda bakagira gute bakayakonjesha kugira ngo bagire gute. Donc ni muza mumenya periode naho turi ino sahacu siko mzee nino sahacu hari kinini cyabaga ku mugororo cy'abagore none iyi yose ni imyuka y'indaga bagenda bazanira hanga mukanywa ngo ni mu mujyi wahe mumaze gupfusha abana bangaye kuva 2017 muzabana mupfusha mwebwe ni muri abo muzaye. Indambisi zitarabyara kera ngo zarapfuye barazihambye. Indi kabyara kabiri ngo ndasoje. Usoje uwa kangaye mwanyi w'icenda. None ubwo wagize nyoko atagize n'ubunyabake. Uru w'icenda mwanya ariko ubzaye kabiri. Woga kurigirira neza. Bibiri iravuga ngo umugisha Imana itanga n'imbuto zo mu nda y'umuntu. Mwagiye mu bishuko mutazi. Mwagiye mu bishuko mutazi. Ijyanyuma. Zumvikanye mwazubisha neza. Muzobireke nago bigezweho. Hari umugabo witwa ngo ni Stephen Hazard ni wari ushinzwe ni wari ufite association yitwa ngo ni Zionist. Zionist ni y'abasore bavukiye ku Isiyoni. Yakoze mobilisation pendant 18 imyaka 18 ahabwira abayuda n'abaheburayo bari muri Europe kubyara. Tubiziwa abigisha kubyara imyaka 10 abana umva babwira makuru buri Ethiopia nani ntuze ikigo cya province Ethiopia nani Eritrea yari province ya Ethiopia ngo buke Eritrea ishaka ubwigenge bwo kwikura kuri Ethiopia irwana intambara imyaka 14 abagabo bose barapfa hasigara abagabo 800 basubira inyuma bahagarika intambara imyaka 30 babyarira bafakaza imyaka 30 abana babzawe muri imyaka 30 nibo bafashe Eritrea igihugu buri Eritrea ni igihugu cyavuye muri revolution abana babzawe n'abafakaza kumva bandanya bwenge Eritrea ni igihugu cyafashwe n'abana babzawe n'abafakazi gusa base barapfuye no dufushika kangara dufushe mu ndahano dufushe mu rugezi dufushe mu ndahano where are we going ko turaja he ni gutika kangara bahamba nawe nawe bakaguhambamo kuko muri bamwe gani kimvaga yewe kuko hari abadepite aba ministre babaguyemo abana bokabaye basirikare bokabaye abarimu babapfiriyemo uraryamye urimva yuzuje gusa intumbi z'abasoda n'abapasteri b'abadiyakori bakuryamyemo wabandigiyeyo bogeze nguru umunyamugi wahe uzawisiga amavuta yashoka kugutwinga wabaye umunyamugi bongo yako umugi ntago ari byo wambaye umugi nivyo utekereza umugi ntago ari byo wambaye umugi nivyo utekereza the way you think is the way you are thinking more uburyo utekereza ni umugi iki gihugu ntago gisuka mukibona kino gihugu kirasuka abanyiraco bagitekereje kimukaza mukigendamo ngo mwuve ngo muri Nairobi muzamumenya ko muhamugendera mu bitekerezo z'abandi kino gihugu kirasuka abanyakenya bagitekereza Qatar iri abarabu mubona ari Qatar iri Qatar mu ningi nico gihugu cyo mu barabu gifite gihagaze muri standard ya economy neza
muzaho gikomoka iyi Addis Ababa ni abana b'abafarashi bazawe n'umugabo witwa Salomo ku mugore wari waje gusura itorero rye umwamikazi w'Isheba araza areba gusika n'ise Yerusalemu aravuga tukuntu waryubatse sinota utambyariye nterinda amuterinda byari umwana witwa Farashi nibo kira gihugu kiri hari wowe wabyara umwana jijema ayi hari umugabo umwe ngiye kuvuga ijambo mu byumve muzirinde ntimukaze mvuga ibi hari umugabo umwe yabwiye umugore umwe mu minembwe ntavuze uwo mugabo muri sepake ati turagutenga wabyaye amahasha wa mugore ati hari cyane cyo vamo amahasha ati tonde ngo hashira imyaka 15 wa mugabo ahungira muri Kenya n'abana be bose ya mahasha umwe ni komanda batayo undi ninde ni komanda company arababwira ati se abawe bukuri ko bagitaye abanje batari nkabazi muhawita ko ari bo babagitira twebwe dutunzwe n'icyo bita critique psychologique ubundi intambara izimara abantu ni ibintu bitatu nuguta umuco n'ururimi no kwishwa n'intambara mu bitekerezo psychologie intambara y'amagambo izayica abantu iriya y'amasasu izayica cyane izayicame ni yahangaya mu mutwe gusa mu bitekerezo niyo ideology niyo mbi cyane niyo mbi wo bayita ngo ni psychological warfare intambara mu bitekerezo uko hano hari abagabo bazanga gutanga amadolari 5 yo gufasha imfubyi ziri kibahaba 500 yo hano kibahari pastor aho kandi kikwemeraho bapfiriye mutegere bwene jambo jama ikwereka aho bapfiriye uko hari umugabo twobwira hano ngo tumuforomere urubuga rwo kumufasha akemera tukarushiraho n'abantu bo ku runundi tubimubuza amahoro hari umuntu twobwira hano ndutira ngo tumufasha kemera ku rubuga rwo kumufasha tugashiraho n'abagore bo kwimicasho kandi akamarya magasinzira afite urubuga rwo kumufasha rero n'abagore bari ku runundo bazubishije kubera ko yafuye umutima tukamushiriraho groupe yo kumufasha twaro tugashiraho n'abanyaminengo kuri groupe yo kumufasha ari hano kandi akemera bari hano ko abagabo hano hari abagabo bokomeye ko tubafasha n'ababikino bakara ku rubuga rwabo n'abamuhira akara kuri groupe yo kugufasha hano bari hano bo kwemera hano gukira sukubaho udafite icyo ukenya nukunyugwa n'icyo ufite gukena sukubaho ufite icyo ubuze nukutamenya icyo ufite kuri ko gukena ko muranyumva donc kunyugwa sukubaho ufite ivyo ukenya nukunyugwa n'ivyo ufite kandi gukena wona kena unafite niyo mpamvu iyo utiyizi uza wiyambura imbaraga ufite ukazambika umunyantege nke warangiza ukambara intege nke z'umunye ugafata intege nke ziwe akabarizo wambara niyo mpamvu wa munsi Goliati yari yabicishije ikinyoma Dawudi ngo azarababwira ati muziki bazo mwamuhaye imbaraga zanyu mumare muyambika intege nke ziwe warangiza mwambura imbaraga z'abayuda araziyambika warangiza mwambika intege nke z'abafilisiti donc muri mwebwe hano hari abantu biyambuye imbaraga zo gukora ubu nyine biciye muri position zo gufashwa kandi bageze igihe cyo gufasha kubera ko wamenyereye muhira gufashwa n'ubu nyine uzumva gusoho nafashwa no muri Amerika bo gufashwa muzomenya kuko Imana yaswichinze ibi harahuri nabusumba hakaba n'abagusumba nimba ufite abagusumba gwana ushaka kumera nkabo nimba ufite abusumba subinye mujo kubazana mureshe na twezi Imana icubahire twese haleluya jengira ke ya cyane ni nki ya nyuma ndetse ndanarangije pastor ndabashimiye kuri uyu munsi ijambo no basigira ni rimwe tuwe abakristo bafite ibikogwa biherekezwa n'amagambo apana amagambo aherekezwe n'ibikogwa tuve mu majambo aciriritse matoya uzi kuko hari intambara zimwe muza mutsinda mukaba muratsinzwe hari intambara imwe uzugwana wayitsinda ukagira ngo watsinze nawe watsinzwe uko turuzi ubunyina gukuramo ikoti n'isimisi ugakubita umwana w'imyaka 5 nubwo yoriro ubutsinzwe kuko ntawe mwarwanye
kuranyumva mama kurwana intambara itari yawe nubwo itsinda ubutsinzwe. Donc iyo umuntu afite umwanzi uzumenya kalite y'intwaro umugwanisha ukamenya hakaba n'umwanzi uteye isoni utobwira abandi bantu ni n'umushora. None umuntu useguye wovuga ngo uramukurira mu ihuzu kandi arimo bombone, mwebwe muzoza mukomeretswa n'abantu bakomeretse hano. Yamuntu ubundi umuntu afite amagi azayirinda kujana n'abamenya yabo. Uko hano muri Kenya hari abantu bese amasezerano yabo bari mugenda batakwisha abandi ngo bamena yabo, nawe akaba ari kugira inshuti ntumenye kuko hakugenda ngo namwe mwese muzoyamene. Hano muri twebwe hano turamuka abiri ibipfu 5 n'abanyabwege 5. Hano hari abantu bari amavuta yabo kera barayagurisha bariyemo amabenye, abandi baracabitsa yabo. Imana yo mwijuru ibane n'abantu bo muri Kenya, Imana yo mwijuru ibane n'urubyiruko, Imana yo mwijuru ibane n'abapasiteri, Imana yo mwijuru ibane namwe mwese, Imana yo mwijuru ibahereza umugisha muhinduka umugisha w'abandi, mugira icyerekezo cy'ubwoko. Nidutaha Sare navuze ijambo ariko abantu bari mu kurimenya neza. Mwoshaka twokwita kuri bari abana bari mu minendo, abana bari no ndi tunabashobora. Mureke twita kuri bari abari muhira n'abakiri kabazima banga bari no. Mu minembwe ga ko harameneka amaraso y'agaciro. Siyo tuzoza gutabananiranye. Ntabwo uzonanira muri Kenya muje kuba haguye makanika. Jamais. Hari agomba gutaha abagabo baresha n'amaraso ye. Ijambo ntimubyumvishije neza. Mazubishije. Kira gihugu ko kiragwamo amaraso y'abantu bakomeye. Si cyo kuzotangwa abagabo b'ibiroroge n'abagore bananiranye. Nico kuzotangwa abantu bafite valere zingana n'amaraso yamenetse hari. Donc tugomba kugerageza ubushoboka bwose tukazatahana abantu basa n'igitambo twahatanze. None uzamujiga kangara ngo kurabyina insinzi kurari amaraso baratoboye ururimi. Uri gihume cy'umugore. Uri gikanye umugore ukaja ku maraso yaba Mustafari ya mu Rugezi nguratuye ngutuye ku ntwari zanyu uri umuga ufite ibindi bintu uhetse. Pay attention guys, pay attention. Values always account, les valeurs toujours compte. Mugira ubwenge, Yesu yabwiye abigisha ngo mugira ubwenge nk'inzoka. Ibihe turimo nizo kugira ubwenge, sagesse, wisdom. Bibiliya yavuze ngo ubwenge bumeze nk'icyo umuntu yoraga umwana wiwe. Ngo ubwenge n'ubwugamo bw'ubugingo kubufite, donc igifite agaciro n'ubugingo ariko umwana zibuguhereza bufite aho buzugama. Mugira ubwenge kugira ngo ubugingo bwanyu buzabone ubwugamo. Imana ibeze umugisha mwinshi.